Puštaj me, zlato moje, da idem. Puštaj me, zlato moje, da idem. Ale toj su mori petlovi lžovi. Ale toj su mori petlovi lžovi. Legaj mi, zlato moje, kraj mene. Legaj mi, zlato moje, kraj mene. Bio je neki pogrešan dan, nestvaran. Govorila si očima opojno, kao kad zima uspava, kao kad poraz spašava, kao kad jutro svanjava u pričama. Bila je neka lagana stvar, nestvarna. Stani! Dođi. Sinoć che te vido morizone. Čekaj. Sinoć che te vido le zone. Morizone. 23. novembar je. Poštovani gledalci, pratite još jednu u nizu sada emisije Regioni. Danas je tačno 23. novembar, još uvijek je znači u toku, sada je upravo negde oko 8 sati. Mi se nalazimo, tačnije, neko misli na nas. 20 minuta je do 8. Nalazim se na jednoj od destinacija, evo, koje mogu, imam čast da podelim sa vama koliko mogu.
Sticam okolnosti, Kulturno-umetničko društvo Bašaid iz Bašaida sklopilo još jednu saradnju i to sa jednim selom u okolini Pirota, a selo se zove Krupac. I mi smo tamo odsjeli zajedno sa Kulturno-umetničkim društvom i tom prilikom smo na neki način izdvojili vreme da snimimo emisiju Regioni, koja je apsolutno emisija u kojoj pokušavamo gledano okom naše kamere, a naša kamera je sada Darko Cvijan, da na neki način prenesemo delić neke srpske istorije. Ovoga puta, kao što rekao, nalazimo se u Pirotu i nalazimo se na mestu koja pobuđuje dosta onako nekog, da kažem, osjećanja i romantike i svega onoga što može biti lepo vezano u vezi sa našom istorijom. Nalazim se u ulici Nikole Pašić, pored restorana koji se zove Ladna voda, a ujedno, s obzirom da je noć i ovaj prvi kadar i ovaj prvi deo ove emisije koja će biti snimljena u toku današnjeg dana i sutrašnjeg dana, mi, kao što rekao, pokušavamo da vam prenesemo deliće kadrova noći gde je snimljena iza mene kuća Zone Zamfirove. Znači, gde je snimljen film Zona Zamfirova. Evo, upravo se negde tu iza mene nalazi muzej, pošto je kuća pretvorena u muzej, to i jeste, pa ćemo mi sutra u toku prepodneva doći, kao što rekao, sa članovima Kulturno-umetničkog društva Bašaid i sa njihovim domaćinima ovde iz Pirota, u stvari iz Krupca, pa ćemo pogledati kako izgleda unutrašnjost, znači enterijer same kuće, ne samo eksterijer, koji upravo sada pokušavamo delimično da demistifikujemo. Malo ćemo se prošetati i gradom da vidimo kako izgleda Pirot u ovoj finoj novembarskoj noći, kao što rekao, 23. novembar, dosta je toplo, čak nam se čini, imamo neki lični osjećaj da je malo čak i toplije nego u Kikindi. Kao što rekao, evo ovde se nalazimo, samo ću još delić pre nego što Darko snimi one delove, samo da vidimo, ovde je Ladna voda, kao što rekao, restoran. Evo, vidit ćemo kako se kreću cene. Vitaminska salata 150 dinara, paprika sa rendanim sirom 70 dinara, kiseo kupus 100 dinara, turšija 100, ljutenica 150, suva paprika 15 dinara. Eto, mislim, ceo cenovnik, pravo da vam kažem, dobre su cene, tu i tamo. Da ne bih ja puno ovaj kadar dužila, dakle, nalazimo se ispred samih vrata, a sutra ćemo vidjeti šta se nalazi iza te fine kapice. Dakle, mi sada se, kao što smo počeli smo muzej Zone Zamfirove, sada smo u obilasku, doduše noćnom obilasku samog centra Pirota, nedavno izgrađen trg na kom se upravo nalazimo, kažu štampani beton, upravo smo čuli koja vrsta materijala ovde nameštena, urađena da bi taj trg delovao potpuno drugačije odnosno na mnoge gde smo bili do sada. Interesantne su statue koje se ovde nalaze, takođe fontane koje su urađene vrlo zanimljivo, ovde je gradsko šetalište, ljudi ovde dolaze često, mladi pogotovo, imaju vrlo interesantne klupe, vidimo da je svako jedno drvo na pravi način odrađeno, tako da verovatno ne postoji mogućnost da to drvo pretrpi neku štetu. A ono što mi je jako bilo zanimljivo, verujem i svima onima koji su nekada voleli, ako još uvijek ne kupuju konfekciju 1. maja iz Pirota. Evo, upravo se nalazim ispred modne kuće nekadašnje 1. maja iz Pirota.
Dakle, još jedna od atrakcija Pirota, mesto koje je verovatno od Milošte zovu Panorama, verovatno i sa velikim razlogom, gde se pruža pogled na ceo Pirot. Onako stvarno je dobro osjećaj doći ovde. Koliko čujemo, ovde se okupljaju mladi, dolaze s vremena na vreme, romantične večeri su u pitanju, pretpostavljam. Tako da ćemo pustiti ovde jedan zaljubljeni par upravo je došao, usidrio se, a mi polako begamo. A vi uživajte. Dakle, posle šetnje gradom, gde smo upoznali neke delove Pirota, neke krajeve Pirota koji su onako interesantni po ličnom izboru našeg domaćina Branka, Bakija, mi smo evo došli u prostorije Kulturno-umetničkog društva Dukatinka Đorđević ovde u Krupcu. Kao što vidimo, starinski način grejanja još uvek u toku. Ovde su inače prostorije Kulturno-umetničkog društva, velika sala na kojoj je i bina, gde ćemo mi propratiti sutrašnje odvijanje celog večernjeg programa, gde će učestvovati Kulturno-umetnička društva iz Bašeida i normalno Kulturno-umetničko društvo iz Krupca. Kao što rekoh, nalazimo se sad ovde u njihovim prostorijama, oni su nas dočekali, mi smo svi otišli po kućama, smo znači smešteni, tako da su nas stvarno lepo primili, prihvatili, vrlo su gostoljubivi i gostoprimljivi. Ovo je lep kraj. A ja sam upravo, evo, kao što rekoh sada, imala nameru da porazgovaram sa glavnim i odgovornim što se tiče koreografije za Kulturno-umetničko društvo Dukatinka Đorđević. To je gospodin Zoran Ćirić i njegova prva pomoćnica Maja. Evo, ja ću sada razgovarati prvo sa Majom. Majo, vaše Kulturno-umetničko društvo, koliko broji članova, da li je to uzrast od koliko do koliko godina, koliko su aktivni, da li ste zadovoljni i koji je to uzrast u stvari najaktivniji? Pa najmanji su od 6 godina do 10-12. Imamo ove veće od 15 do 18 godina. I koliko često se okupljate, od kada je u stvari oformljeno Kulturno-umetničko društvo? Pa Dukatinka Đorđević od 1974. godine. 2 puta nedeljno imamo probe. Aktivni su, baš vole. Deca koja učestvuju ovamo u našem kudu, baš su svi aktivni i zainteresovani za to. Hvala, Majo. Sad gospodin Zoran Ćirić, glavni koreograf ovog Kulturno-umetničkog društva, kažite mi ovako, pošto me strašno zanima, s obzirom na to da je Krupac mesna zajednica koja se nalazi u okviru opštine Pirot. Kako, na koji način se vi snalazite što se tiče narodnih nošnji? Znači, verovatno, opština da li pomaže uopšte rad ovog Kulturno-umetničkog društva? Koji su to problemi na koje vi nailazite? Sa nošnjom nismo toliko brinuli, tu nam je selo pomoglo, sakupljamo iz susednih sela. Doduše, nemamo sponzora i tu malo kuburimo u vezi toga, uopšte nam ne dotira, sve to sami snosimo troškove. A nošnja nam je unikat, što kažu, kvalitetna nošnja, nije ona šira, nego to je starovremska nošnja po pirotski način. Kažite mi koje vi igre izvodite i koje su to u stvari koreografije? Koreografije su sve i pirotske igre, imamo katanku, igre iz Pirota, imamo Gornje Ponišavlje, to je iz Krupca, ali smo dali ime Gornje Ponišavlje, imamo Koritnicu, to je iz okoline Palanke, koreografija i sad novu koreografiju koju smo spremili za kraj programa, zatvaramo program sutra, to je Kobišnica iz okoline Negotina. Kažete mi, ova saradnja koja je između vas i Bašeida, da li rezultira i time da vi neke igre naučite od nas, a mi od vas? Da, ima. Koja je to igra koja vas najviše vam je onako za... Igra iz Bosilegrada, koju su spremili iz Bašeida. A vi nešto od naših? Imamo i mi Banat. Kad dođemo kod vas da uzvratimo gostovanje, spremit ćemo Banat. Sve u svemu, eto, to je otprilike to. Hvala vam najlepše, Zorane.
Kao što rekoh, evo upravo smo sada razgovarali sa koreografima ovde u ovom kulturno-umetničkom društvu Dukatinka Đorđević. Sada, to je ono što nas je čekalo ove prve večeri, to je petak 23. novembar. Sutra je 24. novembar, nakon doručka biće okupljanje baš evo ovde i krećemo put Pirota, gde ćemo u toku dana posetiti mesto, kuću Zone Zamfirove, gde je snimljen kultni film i kao Ivkova slava baš na tom mestu. To ćemo vidjet ćemo kulu koja se takođe nalazi u Pirotu i još neko znamenitih mesta, nadamo se preko dana. Mi smo to odradili i noć, ali ćemo vidjeti kako to izgleda danju. Da bismo u večernjim satima ovde imali druženje i izvođenje folklornih tačaka od strane jednog i drugog kulturno-umetničkog društva. Nakon toga veče zabave gde će se oni družiti, izvoditi verovatno neke plesne tačke, tango, valcer i tome slično. Darko će biti odgovoran za to, pretpostavljam. Nešto mi kaže čuvaj se, nije za tebe, ne, nije za tebe, ne, okreni se. Kad si mali i sam. Evo, upravo se nalazimo u prostorijama KUD-a koje u stvari predstavlja improvizovanu etno kuću, tako etno sobu ovde u Krupcu. Juče smo, pošto je ova emisija sklapana iz više delova, prosto zato što smo ovde 3 dana, znači ovde smo u saradnji sa KUD-om iz Bršeida, koji su se do sada potrudili u više navrata. Zoran Petrović pogotovo ne mogu da izostavim njegovu veliku aktivnost i udeo u tome da širi neka poznanstva i saradnju sa drugim mesnim zajednicama, sa drugim uopšte opštinama širom Srbije. Jedna od tih saradnje evo urodila je plodom ovde, znači sa Pirotskom, da kažem, opštinom, mesto Krupac. Kao što rekoh, nalazimo se ovde kod vas u vašoj etno kući, etno sobi. Sa nama je Miroljub Slavković, da ne kažem Slavko Miroljubović, znači Miroljub Slavković, predsjednik mesne zajednice Krupac. Ja bih vas zamolila, pre nego što se malo okrenemo na sve ovo što se nalazi ovde na trpezi, znači sve ono što ste mogli da napravite i da na taj način predstavite ono što se radi, jede i kuva i priprema ovde u ovom vašem kraju. Pre toga bih vas zamolila da nam kažete nešto, jednu kratku ličnu kartu vaše mesne zajednice. Znači koliko stanovnika, da li imate osnovnu školu, koliko učenika otprilike u toj osnovnoj školi, koji je to uzrast, koja su to mesta koja su prilagođena mladima da izađu, da se provedu, da li imate neka mesta gde su ljudi zaposleni, čime se prevashodno bavite. Znači malo splet sveh pitanja, pa vi ćete se snaći. Mesna zajednica Krupac, najprije bih počeo od osnovnog obrazovanja, ima osnovnu školu koja je sagrađena rukama naših majki i baba, znači to je posle Drugog svjetskog rata škola sagrađena. U to vreme su u našem narodu imali običaj da kažu kulu, znači dobrovoljni rad, prinudni rad, sagrađena, manje više žene radile i zidari iz Krupac, to je osnovna škola od 1. do 8. razreda. Između ostalog u ovoj našoj školi idu još 4 sela susedna na kružnom putu. Tako da sad, pošto je migracija velika, mi u našoj osnovnoj školi imamo negde možda od 120 do 130 ili 140 učenika. To je izuzetno malo za pre 20 godina koliko nas je bilo. Bilo je u svakom odeljenju po 2 učenika, naša škola je nosila svoje ime, a sad smo pripojeni matici u Pirotu. Druga stvar, imali smo zemljoradničku zadrugu koja je u ovim nestašnim vremenima jednostavno izgubila, rasturena, izgubila funkciju i sad se ljudi snalaze, meštani, kako znaju i umeju. Mogu da se pohvalim time da u ovih posljednjih 4-5 godina sagrađena kanalizacija sa kolektorom
gde mi iz kolektorske stanice, filterske stanice ispuštamo čistu vodu, odnosno vodu istog kvaliteta kao što je i kvalitet reke Nišave. Tako da mi izgradnjom ove naše kanalizacije ne narušavamo kvalitet Nišave. To je izuzetno pozitivna stvar u današnjim vremenima. Imamo 3 izvorišta vode, sa jednog izvorišta pijemo mi meštani i okolna sela. 2 izvorišta vode koje upotrebljavamo onako u momentima kad želimo da popijemo dobru vodu, pitku, pijeću, koja je bez ikakvih prečišćavanja pogodno za upotrebu. Da li sve sada prestaje? Evo ovako, sad smo malo pre razgovarali sa predsjednikom mesne zajednica, pored nas je sada Čedomir Stojanović, neko za koga su mi rekli da je glavni odgovorni za ovo toliko dugo pričane kobasice, peglane kobasice. Odmah sam prepoznala da su te peglane kobasice, verovatno ste ih na pari peglali, pretpostavljam tako neka caka, ime neka, jel da, šalim se. Vi ćete nam reći kako, na koji način, rekli su mi da ste vi majstor. Šta se upotrebljava, kako se pravi, na koji način i što one moraju tako da izgledaju, kako se onda one seckaju, pa je klasičan kruh. Pa pirotska peglana kobasica, znači to je tradicionalna prerađevina koja se isključivo pravi ovde samo u Pirotu. To je poput bosanskog suđuka, samo je tehnologija pravljenja drugačije. Znači ona se pravi od nekoliko vrste mesa. Sad, ko kakvo meso ima, ali da napomene, znači svinjsko meso se uopšte ne upotrebljava. Meso koje se upotrebljava za peglanu kobasicu, znači to je govedina ili junetina, kozje meso obavezno, ovčje meso i po mogućnosti ako može da se nađe, ali to se sad retko nalazi, to je uspeh ko nađe magareće meso, pošto magarci ovde kod nas izumiru. Od začina se stavljaju, znači, ljuta paprika, biber, so, to su ti začini koji se stavljaju, aleva paprika i ništa drugo ne. Plastična ili kupovna ili prirodna? Koriste se prirodna creva i to isključivo goveđa creva, a može i svinjska creva debela. Ali su ona tanja i prilikom peglanja hoće da pucaju, zato se koriste goveđa creva, zato što su čvršće. U njima se duži vremenski period suši, ali znači kvalitet je bolji. Kako se radi to presovanje? Pa presovanje, ili kako mi kažemo, peglanje se vrši flašom. To je obično flaša od litra, vinska flaša. Može. I kad se kobasice napune, znači prvog dana se zakače ne na kanap da se ne bi neka izmakla i pala, nego se kače kontra, već sutradan se okreću i počinje drugog dana lagano peglanje. Znači to samo lagano koliko da dobije oblik. Posle 3-4 dana se kreće svakodnevno peglanje, a ko ima vremena on može i 2 puta dnevno da pegla kobasice. Što se više pegla, kvalitet je bolji. Zato što prilikom peglanja se meso opet meša u crevu. Gura se od ozdo naviše, pa se vraća opet i tako. Da li se ona suši? Pa suši se prirodnim putem, znači za peglanu kobasicu je najbitnije u toku proizvodnje je dobro da uhvati jedan put mraz, znači ispod minus temperatura da bude, a najbitnije je da bude na prometnom mestu i da duvaju vetrovi. Naš krupac je po tome sigurno i poznat, jer po nekim zapisima postoji da je peglana kobasica baš ovde počela da se pravi u Krupcu. I mi smo to unazad, pošto je u Pirotu pre 2 godine počelo takmičenje u peglanoj kobasice, mi smo dokazali da je ipak glavni majstori su iz Krupca. Znači za 2 godine takmičenje u Pirotu, svetsko prvenstvo, meštani sela Krupca, znači proizvođači su prve godine uzeli šampionsku titulu i vice šampionsku titulu, sledeće godine opet šampioni su bili i prošle godine na sajmu zdrave hrane u Beogradu isto iz Krupca bio dečko koji je osvojio prvo mesto, tako da
nemamo drugo šta da kajemo. Znači, ovde je poreklo pirotske peglane kobasice iz Krupca. Ajde vidimo kako je to, na koji način. Evo, stavit ćemo krpu. Neko me zove, nije ona, meni je ona, ne, znam da si tu. Magarećeg mesa. Tako da eto ima tamo magarećeg mesa. Hajde sad da vidimo kako vi to radite. Evo ovako, znači kreće se od donje strane prema naviše. I sada je ova već kobasica 70% gotova. A znači kad krenemo prvog dana da peglamo, to se lagano ovako, da bi se samo oformila ova potkovica, izgled, znači. A sad već, znači, tu treba stvarno muški da se pegla. I evo, znači meso opet u crevu ide, evo ide gore dole. Neće. Suština u tome je što se više pegla, znači meso se sve više mesi, sjedinjuje. Kažete mi da, princip čuvanja, rekli ste može se suši na vetru, drži se napolje, može za mazivaču. Drži se napolje, najbolje je kad su kobasice gotove, ako hoćete za duži vremenski period da ih sačuvate, mi to uzmemo i vakumiramo i onda u zamrzivač stavljamo. Lagane, koliko ima grama otprilike? Pa tu ima sigurno 400. Kad se suši, Pošto su vi njih prodajete, se prodaju te vaše pirotske pa peglane? prodaju se i mogu da vam kažem, trenutno pirot ne može da napravi tu količinu peglane kobasice koliko se traži. Zavisi i od nabavke mesa, ali kreće se od 25 do 30 eura po kilogramu. Jeste skup proizvod, ali ono izgubi na kilaži mesa 50 do 55%, znači 50% do 45% ostane kad je gotovo. Hvala. Dakle, razgovaramo sa Majom i sa Sonjom. Još uvijek smo ovde u etno prostorijama, ovde u Krupcu. Malo pre smo vidjeli, čak smo vidjeli proces kako se otprilike prave peglane, čuvane peglane salame. Kobasice pirotske, to je iz Krupca. A sada, kao što rekao Maja, malo smo pričali o onoj koreografkinja ovde u ovom kulturno-umetničkom društvu i Sonja isto je sastavni deo ove cele priče, verovatno najaktivnija žena ovde u mesnoj zajednici, pretpostavljam, pošto smo sa vama sve vreme sarađivali. Prvo ću, Maja, tebe da pitam, sir, rekla si neka posebna tehnika, vi ste ovde doneli da nam otprilike prikažete sve ono što je svojstveno baš za podneblje mesta koje sada pričamo. Konkretno sir, od čijeg mleka se pravi? Sir je čisto ovči. Znači, sir počnemo da pravimo ovči od maja meseca. Znači, najlepši ovči sir je majski sir. Nema neka tehnika za njega, ali treba da imaš osjećaj. Mleko ovče stavimo kantu u vodu, u kazan i greje se na 65 stepena. Onda kantu izvučemo iz te vruće vode i stavimo u hladnu vodu i temperaturu vratimo na 28 stepena. Imamo sirište Maju, tako je Slatina, stavimo određenu količinu, onda se to pociri u veliki kazan, pa se 45 minuta odstoji, onda imamo tekne da kažem, i znači to je posuda gde nam se sir celo vreme cedi. Proces od isipanja sirišta do pravljenja kocke je 45 minuta. Znači na svakih 15 minuta mi njega sečemo i što više uvijemo cednjak i pritisnemo, imamo dasku lepu, stavimo onda kofu s vodu da ima malo teret i onda sir izađe. U drugu posudu imamo vodu
ali slanu, to je takozvani naš salamura za sir i to stoji 24 sata. Onda izvadimo sir iz salamure i stavljamo u kantu. Zatvori se i to stoji do zime. I sad se počne, znači, da se jede. Sada, znači rekli smo nešto od, što se tiče mlečnih proizvoda, onu pitu smo čuli kako se zove, banica, da, ona je klasična tvrda, Sonja, je li lepinja? Koja? A to je presna pogača. Pa presna zato što on ide kvasac u tu pogaču, nego ide soda bikarbona i ide malo prašak za pecivo, i brašno i voda. To je presna, prelepa pogača koju mi pravimo, naše bake su pravile. Dobro, mi sad malo to ređe, ali lepa je. Imamo isto jagnjetinu, ono je glava od jagnje. Jagnjetina u naš kraj je specifična, znači ja lično sam išla, jela sam jagnjetinu i kod vas po Vojvodini i tamo, a kao pirotsko jagnje nema niti. Znači Stara planina, tamo se hrane naše ovce, trava, podneblje, preslatka nam je jagnjetina. Najlepše pirotsko jagnje. Verujem. Kažite mi, ovo su sitni kolači. To su sitni kolači, to... Zorane, moraš ti da nam priđeš, da nam kažeš. Evo, žena sam rekla i trafčena, tapčena, Da. grafčena tapča. Da. To je klasičan pasulj, Da. mogu da kažem, sinoć smo probali kod bilje, savršen. Jest. Čujem tvoj glas, zoveš mene, a ja se sećam i vidim te. Si, čujem te lepo kako dišeš tu kraj mene. Ti znaš, čutaću o svemu, ti znaš da čutaću o svemu, ti znaš me kako ti. Pričali smo sa starijima, ali nađu smo i jedno devojče koje se vuda šetkalo i kaže će vam pričam ja o kolači, je li tako, Andrijana? Kako reče prezime? Ćirić. Gde si duže Ćiro? Nisi? Eto, i predsjednik kulturno-umetničkog društva KUD, u stvari iz Bašeida, tu i on, Ćira 100% zna da pravi kolače, ali verujem ne znaš kao Andrijana. Kaži mi, molim te, ti si upravo uzela da mi objašnjavaš ovu tastu, pošto su ovi stariji nam objasnili mleko, sir, kobasice, daj nam ti sve, reci šta, kako, otprilike, znaš kako si pravi. Pa, Ovo su krofne, da? da. To znaš. Znaš nešto da praviš od kolača? Ne znam. A znaš, rekla si mi šta je ovo? Čanadar. A kako se to pravi? Um, Uzmi margarincu da se otopi. da. Čokolada isto. I Uzmi se one čarne, mrvice. Da, kao cornflakes, tako, to se stavi. I onda se isprži malo ovaj susam, jel tako? I onda se on pomeša sa tim, jel da? Da. I? I eto. Fantazija. Šta je tu najteže da se pravi? Oblast ne znamo, je li ovo su kokosove... Pa, gledaj, ne znam. Ne znaš. Koliko smo ono rekli, koliko imaš godina? 11. I to je koji? 3. 4. razred? 5. 5. Pa vidim, ja pričam sa nekim ko je... A znaš šta, ovo mene mnogo peče, pa zato ne mogu da se snađem. Kako je u školi? Super. Kakav si đak? Pa, dobar. Da, dobro. A kaži mi, jesi u KUD-u? Jel ti igraš? Igram. Igraš? Ćemo te gledati večeras? Da. Ja to čekam. Hvala ti, Andrijana. U tvojoj kosi sam sakrio zvezde, mesec u kući od planova, ispod kaputa sve ranjene ptice i dugu iz moga jastuka. Sada se nalazimo upravo u jednoj od porodica, to je gazdinstvo porodice Marković ovde u Krupcu, dobro sam rekao, jel te? Ovde sa nama glava kuće, neko ko je odgovoran za da sve štima kako treba kuće, koliko vidim, od početka do kraja. Da.
Sve je to gazdinstvo porodice Marković. Koliko čujem je jedna od uspešnijih porodica koja se bavi uzgojem krava i proizvodnjom sira. Sa nama je neko ko je, kao što rekao, glava ove porodice, gospodin Marković. Kažite nam sa koliko krava vi raspolažete, kako, na koji način uspevate da sve to održite gazdinstvo tako kako jeste, koliko vaša porodica broji članova za sada? Pa moja porodica je brojala, bila je malo brojnija, jedna od najbrojnijih u selu. Ali stičem okolnosti, došli smo do podeove. Imam 2 sina, 2 snaje i 4 unučadi. Tata mi je živ, još i on. Svi smo tu uključeni u tom domaćinstvu, svi proizvodimo. Zahvaljujući, sin je jedan ostao tu kod mene, na ovom polu, a drugi je otišao na drugo mesto. Tako da za njega sad gore spremamo isto jedno domaćinstvo, da bi mogo i on da radi. On je zaposlen u policiji, ovaj momentalno sin ne radi nigde, on se bavi poljoprivredom, on je glavni, tako reći, ja mu pomažem, imali smo do sad 14 krave, 4 smo prodali, to su bilo onom sinu drugom, a sad su 10 ostalo ovom. Sve bavimo se proizvodnjom, i stočarstvo, i ratarstvo, imamo i povrtarstvo. Ovo je vaša najmlađa unuča, najmlađi unuk. Kako se ti zoveš? Dragan Marković. Dragan Marković? I ja sam Dragan. Nalazim se između dvojice Dragana Markovića. Dragane, kaži ti meni, koliko imaš godina? 12. Ti sa tvojih 12 godina, da li ti sebe vidiš u budućnosti u ovom selu? Da, Želeo bi da ostaneš ovdje i da se baviš ovim čim se bavi tvoj deda i tvoj otac? želeo bih. Stvarno, svaka čast. Znači vidiš u tome, ti ideš u školu? Pa, idem. Koji si ti razred? 7. I šta misliš posle toga? Pa da ostanem tu u selu da radim. Nećeš ići dalje na školu? Ne. Što? Zar ne misliš da je ovo mnogo teže? Pa ne mislim, samo ko voli može da radi, da mu je lako da uspe, da si radi ovde. Dobro, kaži mi ti tvoje opanke, koje su to opanke? Pirotski. Pirotski opanci. Pirotski opanci, kaži mi, je hladno njima? Ne. Nije, ti tako sad, šta je tvoj posao ovde sa dedom? Šta ti radiš? Pa pomažemo, idem za sjelažu, pomažemo ovde oko stoke i tako. Evo, upravo se nalazimo u muzeju u Pirotu. Muzej je u stvari ova velika kuća u kojoj je snimljen film o Zoni Zamfirovoj, u kojoj je snimljeno čak i delovi koje slave, tako da je znamenito mesto i veliki broj i stranaca i ljudi iz Srbije i ne samo iz Srbije, iz okolnih zemalja dolaze da se upoznaju sa svim onim tradicionalnim obeležima koji krase to vreme i ovo podneblje. Mi ćemo ući unutra da vidimo i popričamo sa kustosom, baš da nam kaže tačno koje su to prostorije, gde je šta snimljeno, kako šta izgleda, šta je od toga iskorišćeno za čega, za koje kadru, ne samo kadru, nego kako se to kroz istoriju u stvari koristilo, s obzirom da je tu dosta veliki broj posuđa, a onda ono što je vrlo bitno, da vidimo celi, znači deo od gore pa na dole. Znači idemo. Kao što smo obećali, upravo smo se nalazimo u kući Malog Grist, koji je bio vlasnik ove kuće. Od njemu ćemo sve čuti od kustosa, a ovde upravo se nalazimo u onim prostorijama gde je Doke bila sa njenim tetkama Zoninim i ovde je sedeo, ako ljudi se sećaju sigurno kadra gde je Dragan Nikolić sedeo, a kad je došao Oman Ulači ili Vojin Četković da zaprosi ruku Zone Zamfirove, to je bilo baš ovde. Koliko se sećam, otprilike to je to. Eto, otprilike kako izgleda gledano oko naše kamere. Taj deo koji je muzejski, ljudi dolaze, kao što rekao, ovde okupljaju se, imaju mogućnost da vide te šamlice, hoklice, sve ono što je bilo svojstveno za ono neko vreme.
Evo, još uvijek se nalazimo u ovom muzeju gde je snimljen čuveni film Zvona Zamfirova, Ivkova slava, kao što smo čuli, dokumentarni film o Vuku Karadžiću, inače svojstvena zgrada, to jest kuća koja je u stvari muzej, kuća Malog Kriste, a mi ne bismo tu došli sasvim sigurno da nije bilo mesne zajednice Košajdi, Zorana Petrovića, predsjednika mesne zajednice. Zorane, koliko, a verujem da znači, s obzirom da smo sa vama bili u Metovnici, u Smederevu i ne znam gde sve nismo sa vama išli, obilazili, snimali sve to i uvijek su išli oko 30 do 40 mladih, što od 10 godina pa na više, članovi kulturno-umetničkog društva. Koliko je ovo za njih poučno, edukativno, da saznaju nešto o istoriji Srba? Pa meni je drago što smo mi ovog puta kad smo došli u goste ovde, i prošle godine smo bile, sticamo okolnosti nismo došli da vidimo ovo. Ovo je fenomenalno, greota je doći u Pirot Krupac, a ne vidjeti ovo. Ovo je jedan deo naše istorije, naravno što ovdje može se ponosi svako. I mnogo bogatiji narode, a ne mi u ovoj situaciji kako živi. Međutim, drago mi je da naša omladina dolazi, drago mi je da se upoznaje, drago mi je da su moće se družili sa drugovima, drago mi je predlog gospodina Bobana Ranđelovića da proširimo, pa da već napolje će dođe fudbalski klub njihov kod nas, naš da uzvrati njima, da proširimo tu saradnju, napravimo prosto lepezu, druženje svih društava, na taj način će to zaživjeti mnogo dublje, jer ovako odlaskom bilo koga sa neke određene funkcije može se prekine, međutim kad to selo prihvati i naše Bašajdi, Krupac ovde, mislim da će to trajati mnogo godina, svi će imati koristi. Deca će se razmenjivati će se kultura, civilizacija, običaj, hrana, sve živo. Na kraju krajeva početkom ove ljubavi, verovatno neko će se možda umeđu vremenu ženiti, pa ćemo se eto i na taj način zbližiti. Neko će bude pobegulja. Zorane, samo ću još da kažem, deca su ovde, kažem, ceo autobus je došao, to je sve mesna zajednica platila njima. Jeste, zahvaljujući Skupštine opštine, naše lokalne samouprave omogućila nam prevoz, mi smo sve ostali izorganizovali, deca su došla, ceo naš kud je, u stvari prva igračka grupa i druga grupa su došli, nismo najmlađi, oni su tek sad u povoju, kreću, tako da je sad, nas je ukupno došlo oko 48, imamo određene predstavnike iz struktura naših sela i naše meštane koje nam u svakoj prilici pomažu, pa se evo sad ovog puta došli, eto da ih nagradimo za sve ono što oni nam pružaju tamo. Hvala.